Kgotso weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ha jwale re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Ha jwale re ntse re tadima mantswe, ditheme, mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re ntse re sheba lentswe le hlahang ka hare ho mefuta ya phuputso, lentswe le bitswang moetsi. Subject, moetsi moo re ka reng mofuputsi, mme mofuputsi re ka mmitsa motho, mme motho re tla bua ka mang le mang se etsahalang ho motho e mong, tebello ke ho etsahala ho motho e mong. Ha jwale re ntse re tadima ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Re ntse re sheba ho bitswang qanollo ya malwetse a moetsi wa bokapitale, qanollo ya mafu a tshwarang moetsi wa bokapitale, e leng ho bitswang pathoanalysis of the subject of capitalism. Mme re boletse ra re ha jwale re tla tadima bokapitale le bodumedi, capitalism le religion. Jwale re sheba motho ya bitswang Max Weber ka thuso ya sociologist Max Weber ya ileng a hlaha selemong sa 1864 ho ya 1920. Motho o utlwisisa bofahla, similarity dipakeng tsa boitshwaro ba baetsi, subjects, bokapitaleng le tumelo ya taboo. Ka ho etsa jwalo, badumedi kapa bodumedi bo a kenella ho fihlela kae kae. Re bua ka baetsi ba bokapitaleng esita le tumelong ya taboo. Ka ho etsa jwalo, bodumedi hlile bo a kenella, etswe dipatlisiso, etswe diphatlalatso tsa bodumedi le di-dogma di hanela boitshwaro bo itseng, di dumella bo itseng. Jwalo ka ha re boletse di-video tse fetileng, sena se duma kapa se etsa reverberates mehlala e leng traits ya psychology e hokahanang le obsessional neurosis, ho atametsa moya e leng spirit wa bokapitale ka seo Freud a se bitsang monahano wa pitso, calling. Jwang kapa jwang eo metso ya yona e tswang nalaneng e rarahaneng ya Protestant, e leng Protestant practices. Mme wena Weber o qotsa Benjamin Franklin ha a re ho kang theory, something like a theory. Mme re bua sena malebana le boitshwaro ba bahiruwa maemong a bokapitale. Jwale ha re qotsa Weber, re sheba Weber na o reng ka Franklin, e le hore re sheba ditaba tsa Franklin ka leihlo la Weber. Ka ho Weber, Franklin o re ka thoko ho industry le lekgonatha, e leng frugality, ha se seo se kenyang letsoho di feta ka ho hodisa mohlanka lefatsheng, ho boloka nako, punctuality le toka, justice, ho tsohle tseo a di etsang. Ka ho le ka mohla o badilweng o seke wa adima, tjhelete yaba ha o e lefe ka nako eo o tshepisitseng e fetang hora, ka tshabo ya ho phophotha mokotla wa motswalle wa hao ho ya ho ile. Diketso tse nyenyane ka ho fetisisa tse amang tlotla
ka ho fetisisa tse amang tlotla ya monna di lokela ho iswa hloohong. Ha Morei o otla e re teng nakeng la hlomo. Ha Morei o otla hoseng horeng ya bohlano kapa ya borobedi bosiu, e utluwa ke ya kolotwang tjhelete e leng creditor, ya monolofatsa ka dikgwedi tse 6 le ho feta. Empa haeba wa o bona tafoleng ya billiard e leng billiard table, kapa o utlwa lentswe la hao tameneng, taverneng, ha o lokela ebe o mosebetsing, o batla tjhelete ya letsatsi le hlahlamang, o e batla pele a ka e fumana e felletse, ya bontsha ntle le botjhatsi ba hao ba ho mokolota, o etsa o hlahe o le hlokolosi, hape o tshepahala, mme sena se eketsa mokitlane wa hao. Re a pheta o re ya bontsha ntle le botjhatsi ba hao ba ho mokolota, e o etsa o hlahe o le hlokolosi, hape o tshepahala. Sena se eketsa mokitlane wa hao. Jwale re a qotsolla na Franklin o itseng. Thuto ya sena e hlakile. Tlasa maemo a bokapitali, e mong le mong ya lokelang ho fumana moputso boholo ba batho o tshwanela ho itshwara ka tsela ya botshepehi, ya ho lotha ka mokitlane le ho lefa mokitlane ka nako. Bosiyo ba mokgwa ona ke ho lahlehelwa kapa bosiyo ba mokgwa ona ke ho lahlehelwa ke boemo bo botle ba ho adingwa tjhelete. Bosiyo ba mokgwa ona ke ho lahlehelwa ke boemo bo botle ba ho adingwa tjhelete. Jwale weba o nka keletso ya Franklin e le mohlodi wa pitso hona ho thweng ke Colin. Seo motho a ka se hlalosang a re ke taelo ya bosebetsi e leng labour e sa lebalweng monahanong, mme sena se nkga lefotha, se etsa resonate, se nkga lefotha la tlhophollo e investigation ya fraud ya batho ba mehleng ya boholoholo e leng primitive, ba neng ba le bongwana, ba le infantilistic kapa diphoqo, ba le irrational, empa ba neng ba le sedi, ba le conscientious kapa ba ikobela melao e laolang boitshwaro ba bona ka lebitso la taboo. Ho feta mohalotso re ka re ho thusa ho bapisa maikutlo a weba le a fraud, moo a reng boitshwaro ba neurosis e qobellang e leng compulsion neurotics bo bontsha mohlala o hlahelletseng wa kelello e bohloko e leng painful conscientiousness, bo e leng letshwao e symptom le etsang kgangkgadi temptation le dutseng monahanong o maidi-idi e le unconscious, le holang ho fihlela le fetoha letswalo le molato le ikahlolang ha bokudi bo ntse bo tota. Jwale re a qotsolla ho hokela bohlwahlwa ba monahano ho tlisa ntlha e nngwe moo e reng kapa moo a reng le ha ditho e leng di-element tsa economy ya bokapitale di nkwa di lokela ho etswa ka moo di leng ka teng. Morero wa ho bokella leruo ka ditsela tse ngata
di bile teng di-society tse ngata tsa botjhabela le bophirima nalaneng. Ha di tshwane le bokapitale ba sejwalejwale ka tshobotsi ya neo kapa pitso kholinyane e buang ka yona, hape le ka tlama thata ya mekgatlo ya bosebetsi e leng labour ba mahala e leng free labour. Ebile sena hape se nkga lefotha la seo Parker a se tjho malebana le bokapitale ba tlhahiso e leng production le ho ja consumption, tseo le tsona e leng tshobotsi ya bokapitale ba sejwalejwale. Kgahlanong le seo mong a ka se lebellang, Weber o hlalosa boitshwaro, behavior, ba motho bo yena a bo bonang e le mohlala wa boitshwaro, ethos, bo akareditsweng ka keletso, advice ya Franklin e supang bophoqo, irrational, empa diketso tsa batho ba boholo e leng primitive tsa ho hlompha tabu di akga taba ena e reng ha o seo a se fumanang ho tswa leruong la hae ka boyena ntle le kelello ya bophoqo e leng irrational sense ya ho etsa mosebetsi hantle, le tabe reng rona kapa re mona ka thahasello, tabe reng re mona ka thahasello ya qalo ya bophoqo e leng irrational e teng ho sena, jwalo ka ha e utlwisiswa e le pitso e le calling. Jwale re moqotolotse se Weber a nkang le ho makatsang semaka ho makatsang kapa nka se makatsa se le peculiar ho seo a se bitsang philosophy ya bonyollo e leng philosophy of avarice. Ke monahano o reng batho ba na le mosebetsi, duty, wa ho eketsa tjhelete, capital, ka mantswe a mang ke tshwanelo, ke ethical obligation. O e beha jwana, ha se masene a kgwebo fela, empa sena se tlwaelehile ho lekana, ke boitshwaro, ke ethos, ka moqotsolla. Jwale re sena ke seo se ileng sa hapa maikutlo a Weber. Re ka botsa ra re na ke moo keletso ya Franklin ya tshwanelo le moral obligation ya boitshwaro bo nepahetseng kapa bo proper tlasa bokapitale kollang teng? Jwale re a hopotsana re re Weber o qeqepolla boitshwaro ba ho hlompha mosebetsi, o qeqepolla boitshwaro ba ho hlompha bosebetsi e leng laboring bo tswang metsong ya mehlodi ya moprotestanta e leng Protestant. O utlwisisa kgokahano kapa link dipakeng tsa bokapitale le bodumedi, religion, ka tsela ena e latelang jwana. Hantle ho bohlokwa ho boitshwaro e leng ethical ba bokapitale ke ho kgola tjhelete e ngata hangata ha mmoho le ho itima monate wa ho phela, Easter, le ho ntsha maikutlo a ho natefelwa, e se ho bolela dillaka e leng hedonistic kapa motswako wa tsona. Ho nahanwa e le moo tsohle di fellang teng ha ho shejwa thabo ho thusang ho ithabisa. Ka lebaka leo tsena di bonahala di le bophoqo, di le irrational bo tswelelletseng. Motho o imeditswe, o entswe dominated ka ho etsa tjhelete. Ha a fihletse sena, o fumana sepheo kapa o fumane sepheo sa ho phela ha hae fela. Economy ha e tlasa hae empa e le mokgwa wa ho kgotsofatsa ditlhoko tse tshwarehang tsa hae e le material needs. Se bolelwang ka leihlo la motho ya tala le naive point of view, motho ya sa busweng ke kgahlamelo ya bokapitale, se hlahella se phoqa, empa jwale ke sona seo bopaki bo tutubetseng bo supang motheo wa tsamaiso ya bokapitale e makatsang. Ka nako e le nngwe e bolela
mofuta wa maikutlo a hokahanang le bodumedi. Jwale ra qotsolla he, hopola Freud o qotsitse mona a re thibelo ya tabu bathong ba baholo o re ka yona thibelo e akga hangata dintho tse monate. Jwale sena se lla manyenenyene se etsa chime manyenenyene a tekolo e leng observation ya Weber ha re boitshwaro e leng ethic ba bokapitale e leng capitalist ethic bo akga ho nena avoidance ka thata tsohle tse metseng mothong tse natifisang ho phela. Mme Weber o hlakile wa hlokomela batho ba hlahelang bokapitaleng bo hohle lefatsheng ha ba elellwe, ha ba etse consciously ka monahano o qaqileng ho ikgethela boitshwaro e leng ethical ba melao e leng di-precepts fela. Jwale ka nqa e nngwe motho ha a sa ikamahanye kapa a sa phele ho ya ka bokapitali o rahelwa matjoing, o etswa ruthlessly excluded ho tswa systemeng ya economy. Mme o di beha jwana Weber o re economy ya bokapitali ya kajeno ke mmale ya hlama e immense, ke mmale ya hlama wa spakapaka cosmos moo mong e le motho ka mong a tswallwang teng, mo economy e ipitlinyang kapa etsang present itself ho yena bonyane e le mong ka nngwe, bonyane e le motho ka nngwe e ipitlenya e le ho sa fetolweng ke mokolokotwane o dintho di etswang ka teng. Mme motho o tlameha ho phela jwalo. E qobella motho ho ya ka mekolokotwane ya system ya dikamano tsa mmaraka e le market relationships, ho latela melao ya tshebetso ya bokapitali e leng capitalistic rules of action. Mohlahisi e le manufacturer ya sa ikamahanyeng le mekolokotwane ya ditlwaelo e leng di-norms tsa bokapitali o qhelelwa thoko, o etswa eliminated economy. O nkwa e le mosebetsi ya kekeng a ikamahanya kapa etsa adapt, mme o tjebelwa matjoing a sena mosebetsi, a sena job. Jwale ha re a qotsolla re re jwale hantlentle Weber seo a se tjhong o tjho sena ka mokgwa o amanang le psychoanalyst eno ya bitswang Lacan e utlwisiswang e sa tshwane le ho ikamahanya e leng adaptation. Jwalo ka ha re ka mo qotsa jwale ka bomong ba rona tlasa dipolotiki, molao le ditsi tsa moruo ke popo ya mekgatlo e leng di-organization le sepheo le sebopeho, ke popo ya mekgatlo di-organization le sebopeho structure se makatsang e leng se peculiar se akaretsang sa taolo order ya economy ya rona. Moya wa bokapitali o lokela ho utlwisiseha, ho be understandable jwalo ka ha ho boletswe ka ho hlaka e be tholwana ya ho ikamahanya. Re tswela pele ra mo qotsolla ka ho akaretsa tshobotsi ya bokapitali ya Weber e utulla e etsa reveal na ke jwang sebopeho sa malwetse e leng pathological le obsessional neurosis ka ho ikutlwa molato kapa mapokaetsi le ho ikobela molao e ka sebediswang le function kapa e le mmotlolo ho utlwisisa diketsahalo affairs tsa society le economy ka moo di amanang ka teng. Ke kopa re kgaotse mona e tswe re iketlile re otla dihlooho di se kae, re otla dihlooho di se kae.
mme re tla kopana moo re tla bua hape ka ho thweng ke boitshwaro bo tlwaelehileng, ke ho ikamahanya, e leng normal behavior as adaptation. Boitshwaro bo tlwaelehileng ke ho ikamahanya, normal behavior as adaptation. Yona ene yo ho bueng ka yona ka hodimo mona ha ntse re bua jwalo ka ha ntse a bolela Weber a hlalosa hore a bua ka adaptation. Jwale re tlo tla re kena ho yona boitshwaro bo thweng ha motho a adaptile, a ikamahanya le sebaka seo a leng ho sona, ke sona seo thweng ke boitshwaro bo lebelletseng. Ke ka ho thwe motho a sa ikamahanyeng re lebeletse hore o tla lahlelwa matjoing ha sa ikamahanye le taba ya bokapitale, o lahlelwa kwana le mosebetsi a ke a o fuwa wa jwale ha e ka mekgwa, ditlwaelo le melao e tsamaisang bokapitale. Jwale re tlo tla re shebe ka kotloloho na ha ho thwe motho o tlwaelehile o etsa se tlwaelehileng se normal, e le ha ho thwe ya ikamahanya na ke ha o bolelwa eng. Ke kopa o seke wa lebala ho subscribe ho fihlela re teana hape ha elale.